Danmark, som vi kender det i dag, har sine rødder i vikingetiden, cirka år 800 til 1050. Vikingerne var ikke kun brutale krigere og plyndrere, de var også handelsmænd, opdagelsesrejsende og dygtige søfarere. Denmark, as we know it today, has its roots in the Viking Age, roughly from the year 800 to 1050. The Vikings were not just brutal warriors and raiders, they were also traders, explorers, and skilled seafarers. De sejlede til England, Frankrig og endda helt til Konstantinopel og Nordamerika. Kong Harald Bladan var en af de vigtigste skikkelser for denne tid. They sailed to England, France, and even as far as Constantinople and North America. One of the most significant figures of this era was King Harald Bluetooth. Han samlede riget og indførte kristendommen i Danmark, hvilket vi blandt andet ved fra Jellingstenene, Danmarks dåbsattest, om man vil. He unified the kingdom and introduced Christianity to Denmark, which we know, among other things, from the Jelling Stones, Denmark's birth certificate, so to speak. Efter vikingetiden blev Danmark en del af Kalmarunionen i 1397, hvor Danmark, Norge og Sverige var forenet under en monark. After the Viking Age, Denmark became part of the Kalmar Union in 1397, where Denmark, Norway, and Sweden were united under one monarch. Men som I sikkert ved, varede den nordiske enhed ikke evigt. Sverige brød ud i 1523, og Danmark-Norge fortsatte sammen indtil 1814, hvor Norge blev overgivet til Sverige efter Napoleonskrigene. But as you may know, this Nordic unity did not last forever. Sweden broke away in 1523, and Denmark-Norway continued together until 1814, when Norway was handed over to Sweden after the Napoleonic Wars. Og lad os ikke glemme 1800-tallet, hvor Danmark mistede hertugdømmerne Slesvig og Holsten efter krigen i 1864. Det var et nationalt traume, men også en tid med forandring. And let us not forget the 19th century, when Denmark lost the duchies of Schleswig and Holstein after the War of 1864. This was a national trauma, but also a time of change. Demokratiet vandt frem, og grundloven blev vedtaget i 1849, hvilket gjorde Danmark til et konstitutionelt monarki. Democracy gained ground, and the constitution was adopted in 1849, making Denmark a constitutional monarchy. I det 20. århundrede oplevede Danmark besættelsen under 2. verdenskrig fra 1940 til 1945. På trods af samarbejdspolitikken formåede modstandsbevægelsen at spille en vigtig rolle. In the 20th century, Denmark experienced the occupation during World War II from 1940 to 1945. Despite the policy of cooperation, the resistance movement played an important role. I dag er Danmark en velfærdsstat med et stærkt demokrati, en del af EU, men med en vis skepsis, når det gælder euroen. Today, Denmark is a welfare state with a strong democracy, a member of the EU, though with a certain skepticism when it comes to the euro.